Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. I Jesam kuko što sam. meč. Bećoni protiv najboljeg igrača na Balkanu, Larđeta. To ba crhe ušao jego. Gas snima. Pozvao ga vidra. Ide, znači, Large, kako god. Bećoni, lider 50, King Serbija. Znači, da vidimo meč. Idemo na double speed, kako ne bi ovaj snimak trajao 5 godina. Ide s 5 i 300 krst. Ide, Tombstone. Large ima neki Graveyard Electrovizard Cycle deck, pitaj Boga, neki ima šporet, ima sejavo. I ovo je ključni potez, znači zepo je te skeletone i samo je jebo amater ovdje na lijevoj strani, dok brani desnu. Višao kako ga pokidao se. Ne da se. I praktično ovdje ga je dobio, na ono peka kad je udarila 2 puta, tu ga je dobio. Dobar log ovdje. Viš kako ti svaki napad pomalo i pomalo skida. Da mu nije stuk ovo izgubio, da nije ono peka udarila 2 puta. Dobro, još nije spustilo ga Fire Spirica. Kako je sporit ovaj zajeban pičku nas. Trebao sad odmah mainera krnit tamo, ne znam šta nije. Nisam dobro, ovako ga dobio. Jesi. Graveyard Poison, mnogo zajeban. Vi koliko ti je skinuo Tavera, realno branio se. Dobro. I ide miner i log. Zabaro je Knighta ovdje. I potreban još samo jedan push za Bećonija. To je miner, zep i log da pokosi 10 healthy i to bi bilo to. 1-0. Podroga je ko pičku. Dobro, trudio se moj, trudio.